Poglavlje 3. Mag i prevarant. Erik je seo, a hladan znoj mu je prešao niz čelo dok je upijao značenje reči koje je čuo. Svi koji mu se odupiru bivaju progutani. Ponovio je te reči u svom umu, ali su mu se činile kao nešto više od samo proročanstva. Bilo je tu nešto duboko, nešto što se kretalo u potpunosti izvan granica njegovog razumevanja, nešto što je pretilo da ga proguta, poput nevidljive sile koja je već počela da menja tok njegove sudbine. Uzeo je cigaretu iz paklice, palio je, a dim se izdizao iznad njegovih usana, razgrađujući prostoriju. Gledao je u kartu kolo sreće koja je i dalje ležala na stolu. Simboli na njoj bili su nejasni, pomalo zastrašujući, ali to je bila samo karta. I samo karta, zar ne? Nije mogao da veruje da je sve ovo više od nekog magičnog trika ili manipulatora koji ga je pokušao uvući u igru. Ali, nešto u njegovom stomaku govorilo mu je da greši. Ko ste vi? Ponovo je upitao, njegov glas sada zvučao je sve tiše, skoro šapatom. Žena je podigla pogled, a njene tamne oči bile su hladne kao noć, bez trunke sažaljenja. Ne zaboravi da u svetu tarota, kao i u svetu stvarnom, ništa nije onakvo kakvim ga se čini. Odgovorila je ona sa sarkastičnim osmehom, kao da se dobro zabavlja na njegovoj zbunjenosti. Zovem se Eloise. I u ovom svijetu sam samo prolaznik, ali sam tu da bih ti pomogla ili te uništila. Sve zavisi od toga kako se ponašaš. Erik je osjetio kako mu krv brže cirkuliše, a srce je bilo na ivici da mu iskoči iz grudi. Ova žena nije bila samo proradnica ili vidovnjak, ona je bila nešto više. Eloise je izgledala kao da se uklapa u sliku nečega što je van svakog racionalnog objašnjenja. Pokušao je da sabere misli, ali nije mogao. Seo je bliže stolu, znajući da je prešao prag nečega što nije mogao da kontroliše. Šta mislite da želim da saznam? Samo sam novinar. Došao sam ovdje da istražim. Eloise se nasmešila, njen smeh je bio zvučan, gotovo maštovit. Novinari uvek dolaze ovdje sa željom da nešto istraže. Ali ono što ne znaš, dragi moj, jeste da je tarot mnogo više od karti, mnogo više od skupa predviđanja. Tarot je kod, šifra koja otkriva tajne univerzuma. Tajne koje su bile skrivene dugo pre nego što si se rodio. Zaustavila se, a njene oči su se suzile dok je gledala Eriku, kao da pokušava da ga pročita. Zatim je nastavila. Ovaj špil, koji sada držim u rukama, bio je korišćen od strane ljudi koji su vladali svetom, od strane moćnika, okultista, pa čak i religijskih lidera. On je povezivao njihove sudbine sa sudbinama drugih. U njegovim kartama nalazi se veća istina, ona koja se proteže izvan života. Erik je zurio u špil karata, prekrivene zlatnim ivicama. U njemu je bilo nešto staro, nešto što je naizgled bilo zauvek. Nije mogao da shvati kako mu ona ovo govori, ali znao je da nijedna reč nije izgovorena slučajno. Moj zadatak je da ti pomognem da razjasniš to kolo sudbine koje te muči. Ali imaj na umu, Erik, sve što naučiš možeš i da izgubiš. Eloise je podigla jednu kartu iz špila i postavila je pred njega. Ovo je karta mag. Erik je pogledao kartu. Na njoj je bio lik čovjeka, sa jednim rukom podignutom ka nebu, dok je drugom doticao zemlju. Na stolu je stajao čašica u kojoj se nalazila voda, a iznad nje plamen. Oko njega su se vrteli simboli i alati, štap, mač, pehar i novčić, sve 4 moći koje su predstavljale elemente. Mag je onaj koji manipulira stvarima. Eloise je nastavila, njen glas sada postao ozbiljan. Ali mag je također i prevarant. On može da stvori iluziju da je stvorio nešto, dok u stvarnosti samo menja percepciju drugih. Isto tako može stvoriti svet na temelju svoje volje. Erik je osjetio vrtoglavicu. Kroz sve ovo se provlačila ideja da je tarot više od obične igre. Sve se vrtelo oko moći kontrole. Tarot nije samo proricanje, to je bila kontrola nad stvarnošću. Moć da se oblikuje sudbina. To što si video u tvojoj karti smrti nije kraj. Eloise je zaključila. To je samo početak tvoje borbe. Kolo sudbine se okreće, a mi, obični ljudi, samo igramo svoju ulogu u ovom kosmičkom teatru. Sklopio je oči, osjećajući kako ga preplavljuje strah i uzbuđenje. Svaka reč koju je izgovorila bila je više od samo pukog uputstva, bila je poziv. Poziv da se suoči sa nečim mnogo većim, dubokim, nepoznatim.
Erik nije znao šta će se dogoditi sljedeće, ali bio je siguran u jedno: ništa više u njegovom životu neće biti isto. Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu.